Nomissimos manzozo Joselinda beshisaya Nomissimos manzozo Ngubingelele mbukeli kwesimanje sikulethe zona ke indaba ifika ngasoke isikhathi uMavava ke umfowabo Skhakhane naye ke lapha ke uDubula ke insizwe yaziwayo lapha ngempela ke TikTok elola ke abaculi bamaskandi kunempi ke eserious ke ephathi kwazo lezi insizwe zombili ke uDubula kanye naye ke lapha ke uMavava umfowabo Skhakhane ke impi ke yabo ke iqale ngokuthi ke uMavava umfowabo Skhakhane evumelane naye ke lapha ke uMax ku TikTok umfowabo amakhanya ngokuthi ke bekhulume ngaye ke lapha ke uBobo uMax njengoba ke esho ukuthi ke akamfuni ngempela ke yena ke lapha ke unjumane ke yena ke uBobo umfana wePiki naye ke uDubula wabe sikhulumela phezulu ukuthi ke kungane ke evumelana naye ke lapha ke uMax Makhanya ekubeni ke edunguzelisa ke izwe awizwe ke nangu ke yena ke uDubula ke ekhuluma mathupha noma ke esho kuyena ke lapha ke uMavava umfowabo Skhakhane indaba ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye ukulandelayo siyabonga weMavava mfowabo Skhakhane awuyibambe la phezulu ayibambe la ngihlale ngizwa kuthi nekhanda elitshekile nje nenqondo ngiyibonile ukuthi itshekile namhlanje ngubonile ukuthi nekhanda nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho bengingakwazi mina bengihlale ngizwa nje kuthiwa uMavava mfowabo Skhakhane unekhanda elitshekile ngibonile ke ukuthi nenqondo yakho itsheke njengekhanda lakho wena mfowabo Skhakhane ngifikile ku life wakho njengoba bathi bengithekile nje abantu ukuthi ngize ku life wakho nale zampuka nathi ugcwele nazo lapha na kulo life wakho loyana ngafika khona ngithe mangizwe ukuthi ngikhuluma umsangano njengamakhandenu ngase ngisuka lapho ngase ngakhomenta inkulumo yami ngayibhekisa kulo mfana la kade ekhuluma lapha ebengimthuka wathi usuka lapho wena usungivala ngamakhomenti wena Mavava wasungivala ngamakhomenti uyenzelani leyo nto lalela ke wempukane ehlaza enkulu wena uyimpukane ehlaza lenkulu yaleli toilet engaflashwa wena ngoba ukwazi ukuthi uvuna uMax njengoba uMax esanganile nje bese wena ukhomba ukumvuna uzokhipha igama lo ukuthi wena each and everything eyehlakalela uMax njengamanje wena uzoba involved okusho ukuthi wena uyamvuna uMax kulento ayenzile uhambisana noMax wena Mavava uyimpukane ehlaza lenkulu Ngqondo awunayo ayikho ingqondo hlale ngithi unengqondo cha ayikho ingqondo uyongivala nje kuwonke amana akho life bakho la bavala khona la ungivale khona ukuthi ngingakhulumi la this is my platform ukwazi ukungivala into kumele uyenze nje woza lapha kuzongibuka ke manje sengikutsheleza yakhe indaba ingqondo awunayo mfana wakaMavava awunayo ingqondo bengihlale ngithi ingqondo unayo hayi awunayo ukuthi lo mfana wakaMax njengoba esangana kanje yana nje sangana ubusuku nemini khona umuntu ongathiwa emdala njengawe nje ufuna uMax njengoba egula njena okhomba ukuthi uhappy njengoba ubobelele lapha nje enakho esibhedlela lo impilo yakhe wena ukhomba ukuba happy ngaleyo nto leyo hayi Mavava ingqondo ayikho ingqondo awunayo Mavava useless awunayo ingqondo Mavava awunayo ingqondo uyabona kunomfoko lapha okhulume kamnandi kabi useyamiyeza khulume kahle kabi useya lapha wathi usiyalenta akafisa ukuthi yena iqhubeke the way iqhubeka ngakhona wathi yena ufisa ukuthi lento siyilungise ngendlela efanele ukuthi ilunge ngoba kube khona nokuzwelana yebo uBobo wakhuluma kakhulumaye naye ikhulunyiswa into ayiphekwayo esingayazi thina bese kuba ukuthi ke nango ke sehlakalayo lenkinga le emehlakalele akumelanga ngawe kube khona abantu abakhomba ukujabula ngesimo esehlakalele uBobo ngoba kumanje usenakho useyintweni ezithu kungenzeke ebuye ephila ngokuyekhanda njengoba kuthiwa washayika ikhanda nje njengoba silazi ikhanda ukuthi sensitive kangakanani kungenzeka futhi ebuye ngaphili wena Mavava nesikhathi sokuthi kumele ujabulele ukuthi unakho uBobo ulimele ubunjalo uyinja mawunjalo Mavava uyinja mawunjalo uyinja ufana nalenja lekuthu Max
Mawukwazi ukuthi ungavuna uMax njengoba kade khuluma kanjena ukhomba ukumvuna wena bese uqede lapho ungiblockele ukuthi ngiba against inkulumo enikhulumayo nalezi ampukana ade ukhuluma nazo njengoba wena ungenkulu impukane uyimpukane enkulu ihlaza noMaVava edla amasimba ngiyema lapho upart 2 uyeza bhuti uyeza webhuti uyeza upart 2 wabuya ngiyabuya ngeke kungivale la this is my platform ngeke kungivale la ngeke kungenze lutho uMaVava la ngeke kungenze lutho iplatform yami la ngiyazenzela la ngiyazenzela la ngiyakuphendula la kuphendule ngubhekisele wegcina ukungivala kubo life bakho la usangana khona nomhla ka1 nalezi zinja lezi ezinye ofana nazo ngicasule kabo noMaVava ngicasula ngingakwazi awangicasula unginyanyisa unginyanyisile unuka njenge-toilet leli lingaflashwa le ndizimpukane ezihlaza weke loyo mawukwazi ukuthi kumele ube uvune lo mfana ukuthi uMax njengoba esangana nje kudunguzela isizwe sonke sikaMaskandi neSouth Africa yonke ngento ehlele eyahlakalele ubobo bese lo mfana ezokhuluma manje bese wena ukhomba ukumvuna ubunjalo obuyinja uMaVava mawukwazi ukukhuluma kanje kusho mina uDubula ngiyema lapho